Yuk, second berkualitas. Yuk, bekas pemakan Ronaldo, bekas pemakan Lionel Messi. Yuk, singgahlah bu, singgahlah pak. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dia nak sibuk Jul. Lain dak mak, santai. Aduh amat nelpon. Tado, terus gak nelpon Jo. Oh, sang Kozul kok aduh tadi tuh. Sedang mengamak. Iko mak sadang menyembah. Masa sembah amak tuh. Bolu lado hijau. Weh, lo mak sambal mak mah. Lo mak lah Jul, mak yang masak kok mak. Apapun yang mak masak pasti lo mak. Kan nih jadi yang pulang rayu kini Zul. Zul. Yo mak, Kan nih jadi yang pulang. bahasa mak tahun kini lu di. Masih kabui jalan pulang mak, belum ada Zul bersoki lah. Deh, tuh lampe kali rayu udah pulang dah Zul. Yo tuh kebale mak. Resokit bona lu madolai. Hati Zul ntar so pengen pulangnya mak. Tapi kebala kau juntuk pembeli makan hari kini lu dapet le Zul le mak. Pulang lang rayu kini Zul. Biar mak kirimin ongkos. Onde mak, ndak niyo Zul kayak itu mak. Zul ndak ke pulang sebelum bawa piti mak. Zul pengen membahagiakan nama, bukan menyusahkan nama. Zul, ama nak pernah menanyu pitiang lo Zul. Nak pitiang tu kan buat ama sonang lo Zul. Pulang lang, ama lah teroga joang. Ama kirim ongkos di. Seminggu menjelang rayu pulang lang. Zul. Yo mak. Pulang lah nak. Onde Tuhan, Marso gagal bona diriku di rantaunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak, Zul pergi keluar beli rokok sebentar di. Lah iya do pitiang Zul. Kok piti ya? Ayo donya mak. Pulang anak rantau mah. Ju, beli rokok. Barabungku di Panjul. Batang yo lah. Batul mah benar rantau kau. Wah, Kopiti. Adeh, 4 tahun merantau beli rokok sebatangnya. Ju, beli rokok. Yup, tunggu sebentar. Oke. Oi, Wahyu. Weh, Panjul. Onde, kawan Den. Ju, rokok sabungku te tolu cie. Widih, sehat bonang nampak Reden. Deden niko aja lah diinjol. Rokok sabungku tuh te tolu cie. Payah bona kehidupan di kampung ini Jol. Ang lilo mak merantau. Gampang mencari piti, bisa ngumpulin piti banyak ang. Keluan lah TR gak satu ya. Olu madur beli baju rayo lero. Ang bayi lah lanjong surang dang.